الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، kwezi wanama watukufu maislamu wa Comores wajihunra oho ndani mwe Comores makatika ondo njitamkao yinu anu wajunro bonze mwe Comores okomorika ongo harumwa emabehewa ya kiprison ikao renji yabanu sihomba Mwenyezi Mungu ya wajailia kheri na unono na afia walawe harumwe zungo za kifujari hizo rangwe mana nyasa Abdul Hassani ranguwa na nyasi wandwa jina ikina mzewa hatusa ambina anu adungabo garombo Mwenyezi Mungu ike obahanua liyo Mwenyezi Mungu watu yabo kheri inshallah ta'ala warejei harumwa makazi ya kikawaida waja uandu ikao ongo harumwa ye mabehewa ya kizihiro ranguho ndani mwe Comores hato jonda bonze mwe Comores garombao Mungu waja u ya wabekheri na unono na afia ya wajaili ya waja u warejei harumwa zenzi za kikawaida za maisha ya usiku heni babani ikaundu wa jihundao wanazoni wa Comores tumayalona maudu heni malamli yonga almombe yao ni waja u msomo wa khairi na baraka mwajailie mrejei harumwa yensi ya hatu haubalia ye bendera ya heze diplomu za huja zike za kweli shazitike diplomu za malifu za ujamba sawensi ya Comores heju inshallah watukufika onga mwombeoni kheri wasiku mtukufu aleweni wajuma mnidungawe makatian anu wajojaili wa wandungu baada banu ngani msalimuni heze ntosa za kiislamu numambieni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi wa Comores gawabirao barnamaji zinji harumayensi wakati mwinji katsu shindarala yabanu hainu usiku hamande kikawaida radoka ban shairo ya hatu neze fikra ngizo harma zenongozi jirio harmainsi isababisha le bangwe la réseaux sociaux linu lirende habangwe la hoa Comores rijao banu rijuzana rinamza rieleza ngababirao hitilafu ngabanjao vi privé ngabanjao namna ndraji shaizo pia izonde zafanyo binadamu unu ilo dunia dabo walo walona kli walo watsonio walo wajufumo heze kalite pia izode za hansi e societe numi onao watsinovumbwe zindu za ijaza nande emiri na hini bandongo tsoka yonsi ebenge abandu atsido shangaha kweni zola iya ko jambale o harmasie klamanda inikao emabango yanu yarendeha do mengo ni mama bango ya hema kama rijore na mzana o harmazano gozaho kazi yonsi pia uskwale wenu tijabanu tibalamada ndar kawaida mihanza nsane nzitekeleze shama katimitsi shindi ikaitsokanga mimlembabi abonga rjo ufuta bese jejar mamade ndroj shanga mina madandaru muhimu ya bilinzeleze bana emadahandani nge jonji ya harumwa ya hadisa he mwana nyasi Kasim ikao wohamba zinji banu shekazi jaharuma za réseaux sociaux ikaija vi privé riishi ya bavuni hawemdu kaja namzi wa haukaja renga fungu harumale bangolinu nitanza ndongo sheke manadamu wai hasaji tamkaenda ataija harumaze fami banja mafundi warongoa yaboyo hambasi wanru makadhi wa hezerezo si uja banu bato ni mraja hato wambabi za fikra zahi ebenge mimi sidazati ishia zonongozi nungizo namba muda banunga zendao ye parti mwananyasi Kasim harongoa njombahe mwana mshe harongoa ye mafundi warongoa watula dhima si wandura kansamwe mabango yanikao karna hambanga sina parisa itauka bajana nyasi wanjibanu rirongo wanga bandu wakadumbizo mijini bawa denose rongo za violi rizamba banu zirarwa karari ngabo bandu wakawatambisha nduwashe hamande za habari zijirozimu rirongo abanu atanga bandu walabwa kimji si uja banu shade kaza nongozi njahar mwesura ya mji zijar male bango si uzamba ebenge ikawajibu bangu njebanu ntekelezera ayahangu ikawo yonge joka tafauti heli njorongo abanu ngamjo besenga bandu wenjwa jone leo banu njoka waswili husiananele suala lahe mwana nyasi hako mwana nyasi Kasim ikao wenji ngabwa huwahe ngamabani hahe ikao zenongo zinzi mhundu baina hahe ne binti wahe ikao ketina budi nivumbele zina iliri juwe fikra ya hangu mimi binafsi ya upartaje usonimo wa Comores na haswatan ya message nunga manzo ipartajewa iwasuli non seulement mwana Kasim no wanduze binti kao do ya kamlola au ya mlola nane mafundi wajawe mesajinu nga manzoni wabweshewe mafundi kao wajitekeleza bana hato watu jitekeleza shainu risala na nzone leze ni juwe reuzisane rijuzane yode made ya handani mada bilinge joka ansi haruma message muhimu ya mahadisi kao
nusu ya wana wa Comores kao njingwa jundo harmunju wa Marseille mimi nga mmengoni mwandu wa sangwe fikra hiyo rianzori hashirishiane ranguandu wa umehata wandu washe hele suala la husiana no wana hatu ne malezi ne zetambu ikao ngwazi hundao bonsijuba suala hilo landiso elezo ambabi ngabo monano wafanisha hao sikwa juzi rijebanu rijeri basa uwe fikra hiyo ukaizo ngazinjao waja uharumazinu ndongoziri hundozinu uharumazenzi ya zinu gamjoji solidarize mbabi ne mwana maswabahu asumani kao nyuhu mjua mduri kawe ukabanu haku mengoni mwandu ikao ngwa shangiria uze fikra hizo bengen si Marseille wakati unu shanga mengoni mwandu wa kontaktewa hele suala linu la husiana neze tambu ziremao harumwa wanao hatu wanshobon si jubanu mahususu ya fikra ila wana harumwa wanrikao ngwa nsho Marseille heze problemu zinjizi jirio bengenga mjoja bansena ni jamwe harumwa le suala hilo na uhabili harumwa Komori hele suala linu yawe katsirongwe hali yabo mbeka jarongo la utsani au kaanga monao hundushwa bahari tungushama banu ikao shamaisho alhamdulillah nga monao zenafu ranguye miji ikao de shamaisho shinji yao hato mahala pia inambo association faina nane zenongo zfanyobo nsiju ngamfikuru kawe njua huwa Komori wasango elewawe politiki ya hezenongo za faide kandu wa kansi wazima wafikiriana washauriana fikra itsoka ya siasa shaya hima hezenongo za hema na Mkomori na ranya Mkomori heme shahe rangu ngea jakaye ya hiyonsa ukabati na mwanadamu ya bonsi kajajo kucha lesuala la raru ngal joja harme aferi ya he siasa ikao yonge fasheyo makati ya musulan au kaho soni hundara mbeza heze pri shamja mono kanga sina wandu watimizima janamane wanzo watu olwa oharumwa le shirika la posto na mawasiliano ikao litendelwa ni waziri mzamani Shaihan lesuala ilonga bwana wenji wa Komori wa jamwao wajelezao watsina hambaze beizihe ya umisha wakataba ha saa shengyorali 20 kamusha ukaibiriti shakarali nsangishorali 10 zenango pia systematikma ziheziwa ondungo atsingo pula bantu wazima bahanu bahele gashi bola heya harmwe dunia benge katsundu wakati ngamjwa mwambabi harmwe siasa renjezize hulwana mawarongo obane nusiku ekanja hundo wakati yabonga mjoja nifanya madama hususu iliri eleza ukame kama elezo manza la mhenelezi kwezi wa Komori watukufu lesuala alahi mana nyasika simu ne binti wahe kao nyonsi pia nywa Komori revumbale zina benge tsambaha lao mjua mwemba juusha yu abaketi na fasira ukanyonsi pia nga mjua we hadisi haina Mkomori ikao lesuala lini salirwa bangweni mala asafi habahati mbika aljanza lijebanu heli inu lendata li towe ndongo za tsubidi zirohe lisalinja harmale bangwe ngali na mziwao Nduhamanda amiti jabanu bangu holiho mimengoni mwandu ikawoka abantu wanamza ndongozi nji harmwe masuala yanu rejeri zambi hamaskitifu henu wakati mfanyo vidoma kati ya mwiso yanu kamtsingodeleza ukaya engebanu si wana wa Komori bingo jabanda mbambabi za habari za heze viprive zijirio rezambaba nbenge kartsu ndekso wanda ukartsu vumbo wandu nafsia shengeri dorongwazelu hazashijeni ambesenga wandu wenji njamba kazi tu ajiria ukwatsu habanu wahaba shaha ila dini ya hatu haukeka bahamdu katoliki banu hawa dini rajina hajitsuwa zengo hambaze nongo zahe izozo jofana naye shaha ila dini ya hatu si maislamu nezenongo rambari soma pia mozioni no mahala ne malezirala na uhuja zenongo zifanyishiho banu rekatsa mbabudu rekatsa mba Fatima rekanjamba shahotso jabananu sikurula mboka manamshe Mkomori hato londolan mbaba Mkomori habilwe mrumshe mzaze Mkomori hari hafanya jao ngabo mriye berjo la violeola zenongo hizo kazitsudungana ne malezi kazitsudungana ne dini ya hewa Komori ne heni mriadu ngarumo silamu habahati imbi hamandeli nidi ngwambwa banu izondi zondu wenji wanzo wadoishia na izo kazitsu nshangaza haukaya mbaukaya shetwani hanzo subia wandu haku wanjia hulekawe madhambi ngwajo yonda hakusha eka wa kurubia hulekawe zenjema ngazjo wa baliata ole akhira ebengeze nongo izo zisazibwa mda haku yabona mjokema na mimi ndingorongoa zinukasi myazifanya banu yabokazi na ukaza mwado kazi no kaza mwiso kaba joja wasatse na bezindwaji chaboko hata ngabona parona wadzadzatu wajabanu wakoda ndongo za passion alimentaire banu ndongozi njabanga zifanyo harmaze réseaux sociaux haukaya risari kubalu ukaya ngebidio rido juwa ze viprive zaho wandu henulonadwi wa hesha jabano kati mpaka nswamba hamada uze naba
shane tuambe hadisi la dhima hunga wandu iliwa joka uo fulani ebenge zanongozo tikati zilongo aban samba hewe vanungare ndo haru mdamui inuti malezi unuti msomo vanusonti pia ndunga na zetabu za hondani karido jam za hondani rekaanti rejaba ndambezanti reremao joka ngware ndonai rambabo kongizo zinje zindwe Komori heni mdunga ina suje banu yoshinda yambe kadokume benge suje nzima miti jamambo ya Kasimu yo yambani fundi Jibril yambani fundi fulani yambani fundi Musa irudo wana wahezerezo wamba zemedia pia wamba nota mitundunga mjondu dinami yabo ngabo suje kao asafi bidi ziundu hebanu zamba na deza siasa haweza hemesha Komora en general bozilonziro sha ze suje za prive zinu tizamba ukarizizie ritrawe ritidonja haku sazinu leo zibazinu madunga joba zindwaji nguna jailiye batike wandwajo ja usiku wa ulana hunu hasiba mundezete muzinu haukazete muzinu ngazendona hii nizo kazi tsuri valorize shaka tujwa fanyeje ebenga mimi nga madiso mada yangu ino introduction yokaya gamzirongobo za jobangweni na mimi heli njoka uzirongoa ngamzirongoa hauhabili hauone sa solution hautsaha soutien chansu zirongo abantu haho index okaya vala Kasimu ngore ndonro vale mzale waho arende nai hawe fami hauzijajao heni zijiro rangu za jobangweni hunu za prive izo zijiri nai iyo yodemba binjohanisa haini za fanywa ndola ikawe kanga zendo mahala zwanza zijulihani hesha zende zenjema izo rajo kari jibwali zono na Kasimu neni jama Kasimu na boltune jama dae dabori para nao mabangweni ripara nao harumaze sali wababaha twende wajibiwa rihadisi rishukuria rilembainduila wazazi waremezenyi kumbi rifurahi shaheni zijohenda zikao hazijanai izoti za ukopea yabozo kazi jatengweni izo zobaki ndani yawe message ya mwando wa manzona bema nama Kasimu njoko la mdu manashe wangu ngamino yakini hema nambe ukaya yawe katsamba Kasimu nsuvumba Kasimu mwili shandeze Kasimu 12 zilo harumwe mabango yanu ne Comores mwambia nukai hadisi ya Kasimu ikayandisa ukahajadai yani kwa nusu ya heze bidwa yani demali kao heto wabatsinema hari hizo mrumshahe ya joka mwamba hata hatwalaka na mrumshe Kasimu ajajue na ihanzani kwa zemali ila mahari ze hadisi zote ndata zitsongeza mjombahe mrumshe bae hajaharongoa hambazi njika watasi wa Komori na ni mriyatu kaujue hadisi hata zivumuloke mrumshenge na mwanamme mala fulani vahe Kasimu hambajau hata uhamili ujanga banduko hata ukahamili hata bokanduko kwanza mrajo kabalange mziro longozi njizila yaba nuzende zija hatanga bozijo sababishiwa na zijona mziwa watinokaya zenongo izozi kusudia yabo izo pia zo kazi jambi haukababaha raya renda rekade mrumshe gutsojo kadhibiwa yabo kazi jaja njema haukaya ndola inuka ujulihani ya hasuifa lewe inunge ndo yake halma suife ndwachi ebenge mruhamanda mekanga mrongo banu mihanza ni hunde na mna ya urongo wa kimalezi kimbaba kimjomba kimrumme ebenge yabo Kasimu mwanama Kasimu neze Kasimu amandasi haina mrujo koja banu maudu yambe suije ikao ha deside onesoka yemrumme ngujo yatowe siri yahene mrumshe hau yambe ndongoza mjira harmendo ola na juwe hela joka huja harma mabangwe hamanda yanu ya joka banu yeshehonsi yo mru dena mnabaho wajitoba hanu shena mnojo jito hurudi huja bahanu hambazindo jina yabo zikadhibishi hanayi haukaya bo kutsone so kama udu bake mrubahe ya shinde influencer hau ya swifu hau ya wone ndongwe kao zenongozila zendendo wo wasuya nikao si wandu hume ano wandu washi bango azifanyao batu si family zao wana wana yekema nahe ya hanja harele sakalima hamanda bo Kasimu ya habanu hausiu kimna jana kishababi ya ndolani ya handa ya bilijo sepa ya jabala ya bazano gozila ke jasta hiki mjomba wahe mwana mshebahe ya hebanu yambe ndongo bahe haudunga mfano wa hema nahe ya joa kaya balaha potele waneze ndongo haula usiu haula ndo ushababi bolomu nje damu impuse hambazila kabwandu warengo kaya zenongo zindo njema baba nabaha ngazijohunda solution zenongo zinenu sikunga zambao nizoka ziti mfano kayabo lohanda ukata tuiramunge bano nisikungu zambo bese miuma mbiyokaya kazi jastai kirudo zamba shanga zambao wala benge kazi jambo bano nizosi nongozi banda wauka izo sonsi pia zempado za faransa zinuzorongo ekande zendo lazifanyi hobo tasizema nyabo jioni izoko mrulo ulaba nutsuzi juu
Ekandu anashwa tu atambishwa obanu wetoloma lahoni yemasi huneze ndini no andwa ume hasibabu karatasino aremele yazo kawaza ya ujau so kapatsi mdu tuziju hata zijazirundo si wando mebatu lo harmwe ye etambu iyo ye mkomori hajihansu kainulo na karatasi banu yenge ruwa haungereni ijihansu kabahe ni mrumolo na mbandongo banu hauyakase damana mshwa haumru hamfanyila mbandongo hondu mbakaratasi yabwe mdolanga nzwake mtuana izo nongori zinyashobani izo ketsi za mwando wala kaziti za mwiso shana ritsokaneza ibuzahe ni mzimadasi hondani ye furahando repartage yodo na zonones emana na zona mbe ukayaza nongozinu sikasimu raba kinarizifikiri hindu emana nyasa ajabanu hambaza nongoza shanga mwana wabazendezi la waindwa jino kaba la paroreme mrumshe reka hamdeme kado nzima reka hamdeme kado nne hamdreme na yabwe kaka risoshela nayo shioni heno wakati wajuse mhono wareme mrumshe yoyo sawa na toalaka yaboze ndongo aba hazendezi kauhanga monao de manamba ukaya naridofi kirimara jana si wanrwa ume kari jori njeba anurirongowe mrungu jirendo kango ndo yambe ndongo mruna jemania ajuwe hela joka urongowa ngeya rongo ekare ndo anzari njiye tsena batu harumo pande wa njombaye mwana mshekao harongwa abantu mama msorenge mifano hiyo ilisome sana si wa Comores kabla rane janje mafundi amanzoni mambio nukaya narifanyeze hadhari parce que ye kama ba jusqu'à présent bo mjomba wa he mrumshakasi kwamba ukahata mpakale wainungani harima mahadisi yotsa ha mahadisi andani mruka juka harima mahadisi kindani rekanga mondoma tsa solution dole kazebahan rekanga mondoma ndriye solution mrejela nunjwao kayo harima 100% ndio ani ye chansi ndio 1% holi honde zonongo heli zati haukazi ti hazinji kazina rondole haukaunu hanywa ti jamhono yabo ngamjokaya balabwa bitsena bajiri error nziro haukaya mjama bandongo zatsu bido mjomba leo kasi mungu jordahe yambe haukawo mneja na ikana ura na hazamba ukaya nge determination ngazikao msomo ngazele zondongo shaye za kanziro dokaya balahar mandongo mbili yambwa hanywa mbili umani enge mtsora nsikasi mwadorongo waechi haukasi madazara nsefamia hemrumshe wadorongo waochi zijokazi zimazitihe shangabo zizimaza jorondele hanando watu joka warongo shabano abaha zenongo za hajazinu uharumeda awa wiyo garjona mzaukaya zekotezo mbili kozabira ndoha ukasi siratu kaujwe hadisi sharaka hujwa hanjema lijangarizi jwa unamnendwaji emwana nyasi kao yeye hajabanu hajirende watwania haone saufahari wa ukaya sikiniwa heze maliza henda asimbuha ikao yo haki rajo karundu ndongo hamadizo njoka heleza banu za shingazija rizibiri hatari hansi mida yokeza jirakasi muzitijire mdwa jina ngabo sila mushangabo binadamu ribire harmeda wa yonori na mze shakasi muhajabanu wonesa ndongo ikao rekao familia he mwana mshondo anzaju haba onde mahakama rekando usilamu rekande kibinadamu lekalma lotso kubaluka hureme mrumaho bomwana makasim yabo iyo ija ubunatsa hukaze nongo hata zila wendo tsaha ngamfikuru kabo aba haka zinaka umkinishia haukaya balami tsendo anzani birokaya na izodi zonjo huja uka ebano wandu ashe wanzo watu ala kanro ume ezo nongo izo zona mziwaje bo mafundi bezo rambiwazo haruma mahari ndeza handa benge kasimuka ja kawiyanzo shengeri ndi hari ansuka kasimuka ja paroreme mrumshe ikao tsimambianu banukaya risoma moshonuka mrudo tahadhari haruma wosi wa mrumshe pia na mrumme shamrudo tahadhari mruka juso mhono ya rema ye mrumshe haukayo yo wazi watu alaka yabo ekalo lanzare jarme kiswahiyo abo kasimu ngehama hatole mrumsha heto alaka nzima ukahamreme ngabwambo hamreme kado mbili ngabwambo kado ndaru shaye feti yotso kubaluka haparo mrema abo yo error nziro ya sayajiri harmaye suala yino mitsi fundi shanga mtsingo ambe kibinadamu kabanu karjaja hunuma johe manara kansi mozioni no misirin rakaubare misohaf neziyo zila reiso manu kansile shaze darasa rikena mbabi zerijiria lititsojofa magongo ebengeti kanzane lezoka lesuala linu harmaze partizon mbili kozabirando zenongozi sazibiri nayi parce que ekaze nenda hata zije harma sababu yokaya wandu wake nsaba wasa solution surtout mahale kaoti yamba yemrumshe hasange na hamili yabo yeko bidike ani abodo bahanu mwanamme akaofanya resistance zonongo nongo za wasilo waja ukaya mruka jura nsimrumshe shazi jiri harma usiu ritso jwanizo yao nao hondani haukabanu izo tinyangu benge kazi ja permete haukabanu kabana mri ya paroji ndwambe ya jihukumlia mruja utoshahidi
Mdumedo mwenzazi fubazili nye mabaki mdelewa relewe sonsi pia mrujo wana ndongozi nji banunga si harma zendola wanrasheba ngwa subiseyo jabori subiseyo shahwe da hata harumansi ye hali inu nsi Comores harumadi nikao keja permete haruma ubinadamu uone ukaya zenongo kasijaka anyango kakartujuesha sababisha uwe jaya fanyashe tunda isho mkinishiha jaboko batu kazijajo permete mria jusebahe ya rene kelke soni za jiri. Ebenga mimizo na kwanza nambe doka ya zanongo za jiri obahana nzonde jeyi nima manzonde jar mema fundar male sukalala kasimulinu ne mdumshahi ukatsi ono mafundi wajeleza banu ngabo yamba ukakasimu na rejezo waze malizahi ile mahari ngabo waelezo kaya kasimu kanwa ujwa hunda hinru obahanu banu mima baha manzonu zisema fundi panu ye problemi lo armedi ni ya Kiislamu ngamjori swamiko zima fundi watu shamsa mwe hansukaya ze aya ikaondo razishiara ngwe mahari liyoate jehonde leo neze kiswa neze hadithi za mtume kaodo za kaya ziliyoata mpaka leo ne dunie heli kaondo endeleawe makatiana rijuao kenge mtume haka na muhata leo ambesenga bondongwe kao zijokazi fanyishiha hauzeleza haungabo kiswa zindu ajiza jokazi dohuja zehenda no wakati na botu kaze nongozi nupia kazi jashadadiziwa haukaya mbiloka omiswahe dunia ngabajodo jami ujuzami njikao uwanrowe njida jale ngujofanya hazi shetani ngujokozitwa ni hatu ngabondongozi nji ikawa mrumsheka jaka uzifanya jana ngujozifanya leo na ndongozi njika mrumeka jaka uzifanya jana ngujozifanya leo yabori waswili haukayata mido juzi samuza mbaba ni makati menjuka ebanu boraka wakati wa mtume kabajaka avion kabajaka ze TGV kabajaka ze nongozi nupia shaba wakaze zempunda ze farasi na indinde zindu yado pashi de mana mado shoka ya ekamnungu fanyo msafara mru fungetsu mru kafunguswa mahana zabarindi ni leo njoka lo abanende mwali nifanye daka mongo miraru ndo wajibu nifunge tsumu mathalan zabari njoka lo abanu sa Marseille njoka nga mjorumia zile raziraru ni wasulata nivumwe hata nifanye zile razitanu za uekonomize wakati njoka hanza nifunge zenongozo aba handu kwa tsufunga haukema kati ya badili ha wakati ubadili hamdungu jelezo kamjwa hini fanya msafara unende niji yabo minga manzo njeleza aba hauka ebanu nye mafundi wa hatu wa Comores ne dini ya hatu yinu ebanu kabati nongo ikaonga mjo ushinda mzibalie uharumaze nongo zahe hadithi za mtume kawo izozi kaulo jaza onesa mifano mwisho mfano wa tarawe ha ukema na mtume swali heli fulani hadaja swali raka heli fulani hakanza hensizo wako dunia okaya yimi yoti farudhu shainu suna hambilo kahende mahala fulani afanya ndongo fulani zila pia kai hansi mifano ilo wanadamu wajokopea wajwele wakaya zinuzo farudhu zinuzo suna habari janga si harmaduna ya nyumeni ya teknoloji ngiyo wanadamu wenji wasawa au harumandongo zindwa jina ngebanu harumaze nongo zinu pia kabati namna yoshinda usilamu wa hatu uriwonese nyi mafundi watu kwezi ye namna yokayaridungane ye dini ya hatu dungane no wakati maana makati ikangari mwishiao ni wanyi hatanga mrengo kifuzima mlitafsiri ni mnungu tsingo litafsiri he namna ikaondo ye yambese yao no kaya ibidianshi ibidia jeleze ya elewe na weka ngari fasiro he namna hiyo hata he mafundi wenji walobana bami mjoto wa mfano tisha fundi yaka uonesa ukaya ze durazamru mena mrumshe basaka hone so kamrumshe balake jabidia pie ke jabidia fanye jao shemru mmende abida fanye jao ya fanye jao bahuwa naume wakahushaya boze komanteri wado ani wakodor ani wanashe samahani wakodor besha marahaba kumkwazi langazi wajibio wandloka hoko apiha ke jabidi wafanye jao banoti ndo abidi wahe banoti ndo abidi wafanye ze kurso ndo abidi ziwajibio shomu dandu wo woti shi yahamba ukaya par kontro bahar mazhaki zamrumme gebidio ye mwanamshe ni wakatemru mahajo humtsaha yakubali yokabati namne ndo ajinge bidwa kubali wanaume baobade zonde ziwajibi yao ukawa ndo asheni wakatoaje ambanzo waje wakautaze komanteri wa bejen shazila za onesoko wa ndo ashebidi wa stehilo wafanywa jau ya bongo akaseyo bae huno ndo ashe wambange bido mkejao yawe kaka suwajibia ngwajokas yabo yonde hele mafundi watu aba hawaliyo wenji wa hawe heli watafsiriyo ze Qur'an ya hatu heni mnungu tso tafsiri hena mna ya jojibiwa utso jaba namba ukaba mndunga na droit yale maele banu hata yalewe
ngabo jojambe ashe yamba mratsile hata hashia idadi kao ngojolewa haukabu ufanya error yabo hundu dhambi nganzole hekia sawa mwana nganzole jao shaola nzwalezi njia jibiwa sterei yengu tojo amba mramba yale hata yajiwezu ngoza na no yabo ngaranzao relezeba nukaya zenongozonga zibironai mimi bona isho mfano wahe mrumshe nsitswambe mruma ukaizo zomba wakati mwinji na tidokale mrume shakweli mahalaha maulaya mrumshe afanyo hazi mrume afanyo hazi yebano ni jotende hajeka hatu washerewa washtu wabo tasahanso la hende hajanja hopa anafanya yongo na problemi ndi kukonga sina ulezi nga simanga ingojo kanza ukensate mrumshe yala wal mweme na aji au yala wetsinda hubi gomfentuneri na wananzende likoli maudu ya jajunde kwanza danje pani na ohula wala ngusezoni nga ondani gojojo kwipe ufanyezo juwao njemjem lebazima hata maudu ya jokana nafasi yafanya hizo wasilamu kaujatsone seheliyo shabanu ngabo ila mikonsi ya hatu yaki mjibaliyo yo ndingwanza wa mini janspire haku hamalizo za parone swabanuka banu harumaze maratha kabati bandu watu hanso kemala hoyatu yala neziunga zinikoa nashwa hatu ya mrumake kakani ilanga ritsingo ufanya he umkonsi wa hatu waki ngazi jane ki komori ukazorisa homrwamba kohanduza hene mwana mshwa hende uzayo nguro hende alole ya mtoda honi au yamba mjodoja banune baki yatambisho la mwana mshwa hene mrumme rano mhansi zale daho ya dobi rembirilia izo ndezi ka ufanyishi zorisa hunu ulaya benge wende warenge nyumba mwana mme shazotsori sama ude kango manune mrumshe ulona wana yamba huto we mrumshonda libari wende ulone bai umrensi bonzeno wana nelande mbe uyahala ndo wana aho wala do walo wenji wala da olo na bezo wabirilie yakindi nisi uhansuke mrumshena baki mrwaro henza heye hizo izori jihansiza basi banu minga mbingo juzi sarmazi nuzaoneso abanukaya yabonga nzoni wakate mrumshaha jo hutsa utsokubali yani mujelezo kahe yebanu bofundi bwa kwamba izo kujaoneso kangabo exception ukabanu manadamu mrumshe yotsimpunda ani uwo manadamu amadawu yeheli ya jojo abaske banu ojotsa hemrumshe shemrumshe ba jojo aja hutsa yehelu jojo amba ulemewa mrumshe ba he jojo amba helemewa abo helu jwanza ahweleze welewe deheli ba habidu mweleze yelewe yabo izitito anekandu ngwarelezao babanu ngabo binadamu ngarelewa nao mratito ansuka wenu wakati mana mshajo sawa na zenongozi la mrutito zita heni haru environment makaba city zinyama ondo atsodola hana ondo akopashilana jampunda sharekade mana merekade mana mshe banate mana mshe kawanza ndar mokumbi ngutsa hole gauni ngiyo fardu ya sahena mna yoshinda ya seduze mrume ya mfwari ya fanya hata na mrume ya kubali ya mnike 100 euro hauyato mkubalaye ndo hukumbini haukabala nge harma amri kangu zifanyo hamvu ya bongu zifanyo hamvu yende ya hunde dublu madhambi sha ya kishari yabo nge bido ya rangubo tasa urango mfumo ulatso kajumotso handisi za no renda jate mruma he ya mkubaleza ngo zilapi basi bano hata mrume baho sorenga mrumshe mfanyo kabo wewe wi kwambilo keno wakati njo jatsu tsahatso kubali yekange mwadi yekahalemewa yekange no siuna uhandongo wa mrenda yaboze ngo izo pio silamu ngala alhakika bo mafundi na mjemdeleze utso hansuka ya no kabati na mnendwaji kubali ashe sidehedi ebenge onde manande jo harmale swala la kasimu linamboka yenge bala narambeka simu zinu zamba hafanya ukahale memrumshe ikawe manami milisi sindao dabo kwe mwana nyaswai hazikubali ikawe yo photograph harmaki ndini ne kuisilamu neki ndola yo photograph mruju somo na memrumshe ngamba on mrumshe ba hamreme izo nsuzijua rakar jonde ndini yo pande wakasimu shenu wakati zijo hujabo izo nkode na baneki ndini nganzo mrume ba ya kene resistance banuzinji onromeo njingwa biho banu ngware mwao ngamjokanga bokawo stahamiri ngaboko kwa stahamiri ngaboko dobiha izo ngazi juliani hao ngabata wafungwao shailo tsibombeyo izo kazi rendo shamtsanza nuzisema fundi watuka haukar mazeno ngoza kasimu mamba kasimu kejabidi arejezwa mbahindu minga muzisokenge bala kasimu kaja kamba wemrumshe par exemple aba emanesu jabende tourne yenge kasimu kajandika wemrumshe yemrumshe indi zo jayundi hokabala kweli hamba kasimu kangwanzo ya mtwalaki ngiyabo kasimu kaja jokana mbandongo ya johunda bari habarije ende Burundi isala hilo ngamanzo bake mafundi waje banu warisisindie paske banu zinu za kasimu ngazirisomao yeshelezi joja maudu hakabanu leo baba zinu maudu ngabajwamba zinwaji jabo za sasa mbao yemrumshe yatawe mrumahe hauyambe mrumahe yenzahe yambanga mjitwalaki yemrumema hariyahe yeujonikiwa yeunikwa mbabi yekanikwa hata ukamrindi amanzo njole swala hilo uharme mafundi izanongozadu ngabo za bidwana izo pia
ngarijuwao kekemru kajenda Burundi na hizo karitsu zinamwa shangari tsingo hamba habo yendo Burundi mfano hadisi yaje mrumshe ya mdumbiza ya mabokendeza ho bansu hanza na minga mjito alaki hatanga bokoko atsulinda wakati ngo atsingordi walolo yebanu zenongo zatu si wakomori ne dini ya hatu ni mafundisu alama ndilo nyula mnazaji haukabala rahazinu kasimwe jambo kaya hareme mbabe mrumshe o mafundo wabira banu ngabamba kakasimu kuna ujoni kwe mahari kuna ujoni kwa tahindu minga mtoreteni okahe yenge bala kasimu kajandi hareme mwana mshe hata no halala naye shemru mshe hajahamba kasimu yenza hebaka tsumwanza harbi hamba ntwala kibantu hanza mna ani amtsaho zetwala kazahango abonge hamangulo zetwala ka ye kasimu ajokana droit ya hunda mbahindu halumwe mahari ye hajokana droit ya hunde mbahindu halumazila ya hunda ye hajokana droit mbando wende leso ala ilonga mwanzo nuzisiwe shele babanu wajeza kasimu leo shamalunga bajoja za mru ajimwe shele kaukazi nudola ekatsi de mrumme de mrumshi ye mrumme bahi ya jaranse mrumshahi yenda za hatso mbirilia hauka mimi deja serwa hadisi shayore royo ki association rijwe habari shakarja njia raha parce que ze sinongo ziko okipeo shani sojo hadisi mrumme alola mrumshe ya Namrentsi narambena hamili yenda za yatsuka humbirilia yenda ataenda afanyo kangu mbweshwe mahari yebanu yetso jobehe mahari bahi haunge bido ya bitena tena zila masurufu ya tsuko ni kemru mshena zila pia tsanganye bazima ya mbweshe leso ala ilo tena ngaruzi sawa kaze ndola za hatuleo na nyi mafundi watu zenongo zinu zibihanyiha ngazitatanyo wenji ebengele so ala linu si profite njeba nurjerileleze rijeleze ukaya yebanu zinu zakasi mababo ya mbare membabe mrumshe akamitsi dojelezo kaya ingeka jandira mrema shemrumshe atsu ambangwanzo kasimien zahe yardia mtwalaki minja kana kadakorukaya ngebidio kasimi yakekani kwa mbahindu ko jambabo hatema hariyo yamnika benge hende Burundi shamrumshe ambantwalaki wende zao bansu hanza yabola bimekobidike babu consensus silotso kari ani narisane relezo ambabi parce que banu mafundi heni mru taboko fundi musai hone se contraire ya hwandraji hamba ibidi ani kwa ndongo zahe abonga miharu maidini shami mibangu tsikanza mdojelezo kahe yewe mrumshe waja walolwa wamba kutwanze mrume enzahe baja wengo fikirukabo ibidi mrumshe engotso mpanza bahikomsa kabajaka mba nongo balabari hende Burundi senongo hizo ngabidori rejezizi wazo releziwando relewe ezakado abili bahemrumme yatsojorenga mrumshe yamlola banu babala hakanza hende Burundi kajaka na option itsotilo tsokambe ngumlolo no ili ya mwaswili yenda ya kayenaye yajibiwa zensumbili ndaru shabala kajaka humrenga kimrumshe yamvurize ndaza yatsingo mambo katsami hata yamtimiza wakati mrwa jina yemrumme oletso jwa jamba muni kwema haribahi watsinoto wandongo za bidibo haribala za masurufu yako bida mbeyo haunge bido zenongo zopia zitanganyiwa yanikiwa hizo nga mjokaya nge bido mafundiba wareleza abanga mjuaru mo binadamu si wako moto nelezehe societe vanu ngabwedini shahamadeli nazeleza vanu umamdo nitsima mbiani bwa komorukaya zenongo za husiana neziunga ne mala hordingo hansizo anashwa hatu balazila kasjanzu hamba bahana ukange bidio karizo la dahoni hata ngabo zibirawe contraire parce que mfikuru kate mana meujwa urenga ezinji shasi siri hansukaya banusi ina haya manaratu hama puzo uso hunjau dabukaunga sina haya sihono kema na mshere dumbizo muhanduza tu yambwe ni mdona ke na hahe na handuzi engenso ndo anzari do ambaga rengwe mala hoelare kansi remtoa ni mwekabo nzao mwenda mwetsa hamando ajina yene ndatsilo lanja mbalo jabala shatse ndo hema na mshe elo handu zangu liha enkunuli kaya kwa mjoka urejo bando wokosi ze juma si handa bojando ju rende rijwa naso atu habari rijwa ndo alo yabo habari yabo ganzao ridojuo kaya banunga bonongwe kao yedini ko liwarambia shanga bonela haya hatu ya kibinadamu ikao sihono kazinde zijo ujisa zinde zijo urisa abanga manzo njaru mazaba zaka simuzinu ni wakomori kwezi waze wa hatu nuwazaza hatu nana sisonsi pia rihadisi ezajirizinu rizihundile shawiri haukaka ratso kanseni kati materso lambilokaya mrwachu la sali ni hatolwa haumru mshahara ngwa halolo adumbiziwa bakatsuni kwa ze papie hawani kiwa rdingu tsimbuliwa ngubihwa harendo ndushitso hindu zenongo zinu na runde manier miminga monokale swala linu kabwa katika onge bidio lidoranje ya he kidini shanga bwa katika utsene kaubidi womkonsi hatu wa shikomorine zemila ribamiele swala linu bidonri hama swala haru memiji ya hatu wahansu kanuni
Urasaraja hunuri fanyoze mashuli harimaze mariage za kisadi. Warengwa decision tidoso kamjifula na umjifulani si mji wa Marseille ketutsa hokahunu tsujina ufumbuni heni wakatenga zijari joparo harimo mji wa Marseille rijali shahidi ziziwa rongo mbili zahulana na dola mbili rekaya mji mzima rekaya miji ya mbali rekansi mbili za mbali rijali sababisha rundu kabala waka profi ya mzima harimo ando alao waili shaya lati mahaba ya lati dola ya ribalia gebidiwe ni ulone 40 ya hundaneneze sanction kaundo zijo mhundabano kahamadi zora mbao banunga bwanasho atuwa baobon sijuban warengo mitsango wende komori wende warengandwa mojahunu rengwa rijahunu rundwe sejuru hauri za rundwe mana rwarende ndushitso hindu randiso wa trete hata mria wana monzi yalimdu afikira landu wa mahajana na walandu ikaora hata kwa jatimizi mahamengo mitsana o mirandara sonongo zonga zijiro bana jabokonga bwandu umebao wasubisoze nongo yuzo wapasawe majapawa wala wa mula waremme ihwata wanja banu wanashwa hawa jarengeni wakanisho hawa hamsiruni wa mada zinzaka simu wede asimbu hewa taundo ziku ezuhima jana kume wajabanu wanjo salini mrauno kabale manamme ulangena na washahibanu gena ndu umumilia hala waharu mafami na rendera mne wanduenda rengeze malizila wapa wenzahi yabo si wakomorenga tsingojo kanse helinu risodo shaza nongozori ke mazahidi wandongo ikao kebidio kelke pariba buhe solution mimi ngamfikiru kaija wakati ya masuala yanu njambange tsojo andisa hensi kamili shange bidoba ke mijimili bonsi jubanu hau mijimine wandise shari ya shaobanu ya mijimindwa jirenge harimaze nongo izo imana Komori zo ujiri gazi jiriyo kamdu hatula dahon hendemdu mshenda mdu mizansu abili ngabu warejezo we dhahabu hayo izo nongorilo na ushuhuda karitito za mbaba ngorilo banu ngabu mijiwa hansize kanuni hizo ukaheni wakati wajoka mdu mbaba banu yatimizima hamengo mfukare yatsona mbandongo indarenge mbashunga nzima kanyo ya yuza ya jalo la mwana msho wa mahamengo mine yanzo afanyule hada wala mwana msho la juenso abilia mtu abala enzahe bahize dhahabu yahe ne maratha pia ngajao gazifanishi hao ngabo zifanyi wao basi bano aba Faransa zendola za hunu ngazendo hajurane zendola zilo Komori za hada na mila haukahunu ngo shomro ndata alo la 50,000 euro salini na Komori ngo kona 5,000 hulo la hada yabo kenatso kiri wandu hamanda wao tsokanse hali nuzeno zinuzibire komsa gebidole swala lahe mwana nyasi wa ikasimu ya janilo bangweni simpake tsoka kasimu kasimu ekeza hezande kasufanyishia shahaka ujaya rongowe ili zila kasimu 12 zilo hamanda zihundilo ashawiri surtout ekawe nde harmanzi ekao ngwaone haki ya hao haukanga bo zinji zibirobani sheka mrajabanu ngena mwana mshwahi utina ndu omumilia ngarijwa wehele miji yatu iliyo kwezi wa Komoro yemdola katina mru ambenyi hondobi kajahimilwa ni mjetsola haukatina wandu tsawala yemrongo ndo achilwa salini harengwaze mali hapulenso abili henza dahi yabo falamna aminina abonge bidwende ya kensi ho swangu kona hamu swangu rendo jeho bahi zenongo izo zirende hana mnendo jini jabokonga bwanasha atubatu wasubise amade hedi na babana ngawajo banu warengo wanu wananyasi walai mohaja wajabala wajirende samuna watwana wahosoze nyungu wafari ya warengo wana rendeje wahundo sejuru balakaja stahiki balajau wapa walao wanashwa tuonde kama nziani munu wasawa pete wasawa njama la pitali mbadeza hamu na huzuni zalongozonga zijirio ebanu ngarjoko kense hali natandi ebenge minitsko jabanu njenamba uka ijoka wajibu rehunde solution na mimi tijohamba zandise uharmeni jimilinu ikaondo ya jane hadisi no bangweni zenongozunizi wasome ukabwa baha ukasimuka timjilima harmo mjiwa mwembaju ngabo kasimu mengo minane haukasimu majana mane ngabo jonkini haba jawasa tena haujoka no subutira hano kasimu ya hamba yambe juma zila jaboko bahe wala ye manamshe kati mzima hula ngwa majana ngabo yafanya zila shangabo jordazi fanye tena ngabo ambo kasimu $1 ngabo abate mwana meba msheba henu $1 abo zendola za mando za bira hizo pourquoi le ondo hadisi ya haji yemana za tsubirarmo yo handa na ngwa wandwindi rekade mrumshe kasimu ya $1 rekade mwana myakalole mwanamshi wabilinge mrindi yeba hole wabilinge mrindi leo waja warongwa wazi sisi bangweni yabwefo batu sisi wandurdingo namzar mwema bangwe rehabilioze wa hatu walobanu wadingo ambade DC ne seti na opi alo harmwe miji wanyamilele swala linu shawati todo kubaluka rengwa nende rakensi ye mwanahe bani hatuikao ge Komori shahasindize mwanaje bani ajonde maisha rijeri mumileba ndimte salini ho mjini rambe ruhimile mwana banu jau sho wakati nduo wajonda hombrane zembiri mbele dingo pia renzatu zenongo ketsubidi zidojire heli halafu ekanga zitrete wao simpaka zijebanu shabo kasimu 12 zilo ulaya
wahundwa nele balila la hone mrumshe wabira harma zenzi ya mfano hadisi saha wala wababaha huwajwa worongoa wapuse habo mjijubanu waho mjahaho warume mwende harma mahadisi bayo dekima na mtengweni goya sautindo atengweni mwende usomo uzeleza banu pia hapo nsitsu ambakasi mukasi mushamwele zoze kasi murabaki mrwatsi fanyeze nongona mnendwaji haukabanu kamru hasaha shubulana nemru msharo hau bandani hajala mwekana apehenda atale mwapo ashumba ende ula zenongozi labo sangazendo zendenze mrubira harma diplomasi diplomasi nga unandu wakafanya ndolo ikahuifanya ndani shaba kama zaidi kujwambe kahuifanya harma baangwe hauifanya harma zesadi yabu nadungeze procedure zinu sidofanya haki ndani shema na zijo jazwa sulibanu dazindasaru nao habahatimbi haukaya isa yoneso abanukaya banabe nyulo na problemu nga oblija pare boltu ya hebanu yambe utini vumbuye shwatso ambo kemru mahangwani rohorabo nsande mavunzare ndeje yabo husahutowa kelkeswa halafuza no goizo sanga sinizo banu ngazifanyao wakomori wa jansu kabungara nzoro jobo tasi rishendo be abihemru msheleo yendo be ya tolo dahon yendo be ya mbarengema na hemanani zenongo izongari zibiyao ngasibanu ngarishao le fitna hilo ngarishawe zorambilo ritishia harme mashisho ya hatu renje za madhambi na hunu kartseleo haukabo sonsi pia habati mbi ngarishiao senado wenji kamdongalaze video waondo wenjo weshiao na zila ke jabidirishie yebenge yabo kwezi harumale swala linu sikanzanje na bema fundi watu wako murukaya na mwedemanya mize handani mtso sana wani mkenana mna ya mkobazima ya mhaliso bazima suala jalila le hijatse na la kasim bukonyo nsipe bidikenyo andwazima baba ne matwalibon ni wojo kansi ngamishanga bo badoka majilisi longula mabaka wandu jau leonga bwe muftora wandu ala pia bwe jasu ala zero ngeti laborto na mufti tsona nsi shawala wonyamiza hakawala na zioni walando waratha walole wa mtume wala wenda wakansi watu ale masuala maziro ya jiri ya hepa pizza yebale suala la papiza la bilirfanye hakari wanensu ya hemana ya sishamwini wahema beja ikoni weyarongwale kalima lila la ukangabo mtume akaulewa wasanganyi hapya ikoni wamba ndongo yemana atsojo sanganyi hazindwa jindazi balaila wakauruma hasuala la siasa do mana wenda ikoni dabo yakasha mwini wahema beja uremwe yezi yeye anu yajirio yana bahibanu nyi mafundi mlo Facebook banu kwezi watukufu inuri sala ya hana yekako linga mrambo kweli yekako linga nyi mafundi wokamrambie ndongo tsotsi do tsokaya heni mrungu jwambe hena mneka ongure ndoje karitsu kadhibu ya elimu ya hana karijajo nezo masomo shana mfanyezo mtume yakafanya hata hizo yakafanya pia ririthi haukawa hakaya na wandu wakodi ngoni mwahe mwaka ueshia ze Uthmani ze Ali wandu ala pia wokansi wa hadisi wazima iliwa juwele shawili lorenga bahile suala la jalinu ke jabidi ke heni fundi ngu jwabe zaha sheko bidi ke rangu Sayyid Muhammad Jibril rangu fundi Nawawi rangu fundi Zainu rangu fundi watu wayuloho mayoti wandu wao pia iko bidi ke mkansi wazima mpara na telefona au mtsoka na grupu ya hanyu ya WhatsApp kimafundi ndo shawiri anar mazano gozaho wana hanyune wana zona hanyu joba nu Facebook kwenu siku bayo andujo shawirian halafu joka urongwara ya subutia mbokanga mrongo hele zina la fundi Said Muhammad Jibril nele zina la fundi Nawawi nele zina la fundi Said Abdullah nele zina la fundi fulani rihadisi rikubaliana rijeri mabienuke karari ya heza nongwe kao doza jiriba nuratsa hasima fundirize leze ila nrongo ya bidike jau yode heli ya wana zioni kama nate ma professeur wanu wahe scientifique ma docteur wala pia la ushauriane kaba ja operation mziro wopara na wale wakansi wa hadi sebili fan heni mruhambeza hata wahundwe solution shani mafundi wa Komori ngamsingojo jaban yabo hizo johamba hizo tulizo ya johamba hizo tulizo la jo tafsiri sazila zijata ba homo zotsumwe hija ulangwa mbo ulaoneha ulamba ko joneha azalamba na riswali muftamba no kadinatso juari tsomelewa na rensi wala boramba warangezo ngongizo kisiasa shayenye mabanga mbisomeso henu siku na mrone so mfano wakaba nungasibanu shabandi hana baba hanu batu sisi si ujo hadisi singa sibazima shekale ofundisa Abdullah Njoko jambeza baheba hefundi mraji na beti deheliu haufundisa Muhammad Jibril la jambe jao wajemro jina mrema beti jao ha nono yabo ngasari ma problema ukayabo kweli ngari mdunga woni shahakika heni mrikao uwezo ngofikirio hakaba nsidotso kakarja shome sharabu shangasi na ankli ngasi nafani zindwa jina rasoma zemi fanongalo ne sao kema narishindao ngarsungo twamba mnalo mtiti mimi mswambe zangu mimi nsujiswifu shemana na shinda na kantine shama shafa inabo ngamfikiruka balani fanyo
kamtsingola nabe minde bol tuna créer chama shafaina vice président heni njwamba lizo yatsi hela mfanyao muku balenu lo na fikra hajahamba sirika na mikonse ni mrie ujakansi yabo hatsanga heni za hajara parorambi wasiti tsobezaramba shasenda rikansi sonti lifikiri engeri jwamba lezi tsindezi nunga zjolu shinda karna ushinda ye mafundi na mfanye nyingani na nzirwanizo kawe imnashama shana mronese mifano kako elinyi mafundi wa ushinda maudu monese zindo jina shasu alama dalinu ikawa ndo bandra bidimende makensa tamtwalie daftari la hanyu lo jamreleze vaturi shida rilirenge kifundi hakamu ndongo zabira medina aboni mkomori samina watwana ukaye ndongo yahe andani ndedini shenge mtso jabani nyonsi mende mkansi hakika kamsi faransa nyonsi pia shale weze grupu ani ya teknoloji ndio hajwanu wa shida fanya ze teleconference ze zoom ze jandungo ya bongo afanyo hazi mkansi mshida na nyonsi pia njamdele shakati bala heze problemu zinu zijiro Facebook zinu za owana ashe nwana masi so wazibana nusiku za hejao fendison hadi jibilunga na demile za personnes zulungo bana Said Abdullahi parei na wawide helio fundi fulani de helio yeza bari hindini heni mri yabo atoshinda mweda makansi boko merongo wabo wandwa lo Facebook pia wajoleo au kwandwa o pia ngasibanu sonsi pia shahini mrutsena ngene fundiwa heya komdunga ngene zo kwa mbaba nuheshi sabari mtoshinda mwarifanyaze nongo yisu mimi yonde nongo nitsahau ni moneni nema fundi wa Komori nano wanazionika ongwa mdunga woni na wende wake nsaba hawa zambe uzuri wa dini na wanu erdarasa no wandu wa fundi Said Abdullahi na opia ndo wanazioni langu na msedama kensi msanganyihe mfikiri msaema fundi wanyu mwambie ija wakati uzuri wa dini rikesi na mathalani fundi Jibrilu haurikesi na fulani rifanye katiba la heza nongozinu rudwe lehari hamba ezakiri ne zatsukiri behali nungartatani hao zenongozinu kazi wanwezi jiro wandu wanaziona hanu Imana nyasi kasi mwana mbokende ado mbaba anukende ado some Qur'ano garaji wakati wafundisa ndio hadi Jibrilu yabwe mnashona hapo sasa nu hajamanu leo ngarjwamba habewa hausiu hauna jana hatekelezema kalima hendo lahe banu ngajore ngwa tafsuzwa zindo aji ngujoka zwanrabo ngujodeziwa ezakwela zijohamba ngujonra haki ngujoperde waye mbriyo tsomana ne mrumshe yo problem mbriyo manane mrume yo susi na parlons plus tene kamru hajange harmanongo za meje halinu nguhezano sisi kamjokanguru monrume shanga mjokatse na elala nguko na indini parce que aparia hendo la shanga boneze ndongo zinji ye famia hemrumshe bahe parei wamana ne mrumme wa hemwana shahar maizo tsene mana hawa bango ndono huja no vumbula na indini ye miji akaba nusonsi pia ngarangajo zeno ngo yizo ngarangajo malaho ngarangajo miji ngarangajo mabavu ngarangajo yensi ebenge banu yendola yinu nezenongo zijiro banu banunga tsitso jisanto kanda yaye chende ulo tushe no ye wala watendeza waja wafanya ikamru kufanya ndongo mruka sodo jifikiri waeche ndudo fikiria na wala wazingiza mru emila mru ukabanunga joko sababishale dahola hangu yandi sowani zaya ikamina wanangu wajo utilwa ikangamina mrayabo la dhimanga wajo vumbula ikamina mjiyabo saurengwa ngwendao ikamina bavunde heli hiyo harumaensi shesiwa kojwamba ensi walai izo pia ngaziranga je zijaru mwedini zijaru mwezadunga ebenge kwezi wanama lesu ala linutsi kansi swafi nisisindriye swafi ni tomta simubanu na bembabi ukayanye mafundi ganyi na fumvuku harumazeno ngozini ni waze wa hatu wa milanansi do waja unga nyina fumvuku harumazeno ngozini haukabo ngabo complicite okaya wo muhimu atuna tsondamo salo wananani zjo jizifanyishiha shahe ni joshanongo zijira boba ija wakati ofanya katiba makatiba mailinga nzo yake harumema bango ya Facebook yangu ganzo bakele katiba la nyinyi mafundi watu mwedema atsanganyi heki kweli mhensi zenongozo kaya heli mano jojabana hafanya ndongo fulani hende heli fulani yedini na mzaheli fulani heli fulani nsi tsukabo mhitalifiana nono gamjo hitalifiano ndani mremane hata mbema kifumbwe ze sura mbeheni ndongozo nsipane ze hadithi piata mundoba hanubo jina mza mamboba anuda bana nje mambo wa Comores yawesa yonu sikuba joja ndongo banu mtekeleza fundi mzimaji wa hamba aborele wasonzi kahamrongolea wa milanansi na mwedema atwalesha ulinu bao wana hatu banu ngabo wajoula na banu zenongo zinu kazinahi sawema ngabo famizi johula na Namrentsi inu ngabo wajojita prison Yesu alainu yaka simu nyangu hajabanu ambare memrumshahe ikemrumshe na famille ndini ngwa jojo hambe ndo aporte plainte kasimu bahela dimange na ndongoba hambe seaksu hamba ya retene za usana nemrumish gujonda zitekeleze hauyanje banu mauda heusi uyazambe rijordi sana rambe ai walola simrumishe donc na rekeradi babana nusiku hadi sijazi nuheni siku zote za zindwa jina karna ushindo joza kweli pia haweza ndabu yawe solution do kaze no gozinzi doranje wa prive
haukasi no garjo utatani hasonsi pia garjo partage yange jonda ate wanisemishi yonde le swala hilo ilini jonjela bili bamo no mamrengo wakati le swala la bili kwezo watukufu ila usiana ne hadisi ya Marseille ya hadisi ya Marseille ndo kaya kwezo wa Komoro watukufu kabati mgutujua shida shirema wensi kamili ya ulayinu hoa na wakomori waloba walokomori karitu wavumbua gariti ngwambo waloba nwana hatu haukayo nde toma ya handani ronda manga wana wao ngaronwe marunda ukesola kantimu ishaole walando wana wakomori wazalo abantu walando enda wahuisha ila yabonga bwa joinda maude kamgo abenzo ndo wahuisha haruma yankiba nando ajonda abwezo societe jabokonga bwa sawabua yabonga bwa asasi na ajonda wahuishe nando ajonda wa developer haruma sector ndo ajina ili wandu washinde wajue ngaba joinda wasayate mashirika ya daula yala yarengo yake societe privé wandu wao wakema actionnaire yabo inshallah burjoka na wana rijotsanganya hana urunde ma science inu abongi wakatoka ibidi bwa Comores Suivez Habarizacomores Gebilio omwena ritso Suivez Habarizacomores ko banda wasulibanu izonde zabaki haukarangwe samana yazalwa bwacha situation amande inu walo prison walo watsingo juwao hifa yabo mzazemba bakati na moya kai neza kaba mruye kana moaje ndongwe kango tsojo aptasamblo kanzonde warange mwana ho batsola fuma bala sababu nongo fulani jwa baba ne mwana ho katsone hata one mala fulani jwa ne mwana ho haraviole wa viole nge mala fulani zenongo hizo ukotsoka waje kamra zamane hali au hawasule daraja hiyo abonge wakatokarji komer maruka ebenge holihonde makafa ya jiru ho musoni hunu harmonji wa Marseille mimi binafsi mwananyanyi tsiparwaban ni wazaza hangu Marseille 2 fois kawata wafanya video tsiwonole tengwe la kayabo wakaushemeza hizo nongo za jiri wana hatu uloao haruma mji wa Marseille waji wao na walio haruma msindiwa waho wananya asire kando ahindire kanda wao pia ukangabo mabosi zenongozo za jazilo nziro ija wakati okayari jusele jimimi tsito fikra harumwaza zangu wao tsiwambe ukaba no muhimu tsilokari sonza nire mahiyo tupanye maandamano ya usumbili rikekaro numba suite zenongozi lo tsokari juherambe jao ungandora shitakindo de serikali ya Ulaya no wandu ikao ngari jwao ko wandu makompliso handani wa hezano gozinu do ambangwa wabirilia wao akondo alulao wenda wa lokalizoma la wali odendo wa fitini abokar jabon yenongo ya handani ngebidio sisi wasi rifanye mkoonsi ujoka wa kweli heni mrukozo hene wahera hayatsu tushewa ya jatsanga ni hole wahe asa tushewa nano lekao hasa zongwanzao habiri ya vukishe ya baki hamada siratwali ye machamando ajira vukishe za baki rombo mguri zivukishe yonde faida nkujo ko fanyishira seulement hadisama liyo yo hadisilo complexe parce que ngo fragile hakuwa na hatu wasa watilo harma systemika o ngabwe kangwa jotsa wazemali rahano wa wazaya dongo hamali hizo kazi tsonda zaone soka banunga ndora remo wana hatu ri warende jawu rifanye jawu wao wakawema udu aremi zingaloni o aparisa mzima wa uandu wafi no yandongonge bidwe wa harma logique na raisonnement okaya ngalendora afanye namna yo protéger wala wana wajuokaya banu ngabo wakahamada wa harma zenongo izo abaha ngabo afanyo hazata bank mitsono reportage ya Marseille ngabo areisise wala wa harma zenongo izo yengo ajola waje monsi parce que yo piège bano wenjo asanjar ma piège kamre ndola wa yabo ngulwaya abongo obligé de Comores hauya déménager mji zonongwe kaunga ndozo information pia yabolesu ala linu linusu ala muhimu lanzoli kensili toaliliwa ikao lokalitutsa hana serna swabahune jamada ena zazewane bai shelonga litsahoa nada mutsawala bao tsimpaka do alo Marseille shari kensili na mizizo haukaba nunumvusho nukao kabo alo Marseille shata pari hunungwao ngwao Lyon ngwao Nice wamaleo pianga sinao shema na Marseille watsingo vumbuloni siku dabo yakao ndo wenji ihondu herezo ilo hamvu abo mimi hoja niwonese bana mjoni shemeza ukajuzi wafanya habunjilo Marseille lanu siyo ananyasi kawatolera ni swabahu ne mwana mali tofiki na jamandao hahonda wakensi wandu watu aliye lisu alalina njaka yabo shami minga midao ukanga mengoni mwandu wa sutene fikrai sijwamba ukaya handani nganzo wandu onde reflex ya ukaya zenongo zilunga ndora afanye shau wana hatu wa jokaya ngadora afanye dans le bon sens ukaya karitso ndara watowe harumazila miliari wambangu wa hundrao zitsona maesha zisojo wakuso ndongo isoti meshansu ndaru waonawe zondu wana nyao. C'est pas facile hombrenda ashinda bahar mwamdulo adolescent haumri asarenga 17 ans karichwambo juma wasa wansu kayo maisha honda wamrejeze lingoni harma milliers et des milliers institutions usiku na facilité ndongwe kao ngarjwamba quelque part les responsabilités zatu
ngabo nusu yatu razifai haukari hanso wana wao wenda bangwa julao makoshi ngwa julao ze smartphone ngabo atalona magari rangu seza ngabo alona konti za jama pesa bengenga halumalakavu shazeno ngozo pia honda washinde utsahemana umtoa armazeno ngo hizo yabongo ndo ariske vyaho kasibabu mwana wangu jwele ukakerezi nduzinda hana yakara kana helewa yabo nganzo reflex ya haju swafi ya ushindandu watsanganyihe hakayenge Marseille ka obidi wandu wahunde soutien ya hensi hiyo wafanyeze école professionnelle wabulaze centre de loisirs wafanywa namna tsaila yokayo wana wao waramene wa haruma logique wajione sawa na wanatawala parce que za wa basculo maleo pia sinongo zinji itosi dabwe kaona rikubaliano kaya ngao mahaleka o sisi razayo wana rifai ze devoir za hatu ribadi linadongo zindwa jina habahatimbi rikaulenga wakati mwinjire ndamala hundwaji mala asafi mwanadamu yoja ubewa ngabwe kauze nongozo jo warinda ajeme shahunu ngaminyo zinji karna ujo tsendexo adzateba ukabo warinde na iya 100% parce que banu ngabo nongo kauzo ka fragile zo jo domine mwanadamu banu muza banu ke société yinu iri denaturalize c'est-à-dire ukaya ngabo marathana ndongwe kao mruha kanizo komori mruha janizo hunu bahiwa wana mruha muzisoka ha ola bolto la komori no ola tsamrata dolongoa ola tsimruheli ya kafulani ezila ndongwendi ila de milieu parcourir donc banunga bazazatu ikawa tazanongo zanyi kumbizinu na jau hata Marseille kwa japaro zinjia shaha zila taabu na zila rongo notsotsa hawadunga na manzano wakadonzima wende wazini wajibi wareleje ilende haulevi ngutsonda hulenda atu waze susi ende hulende hadi simbabe mafura ende hula hende harende je mashindano ya ene mruma we jau hao wanabo wamtabisha ola ngwanzo jalo zilende hadrogu zenongo zila zendata wazibadili na zila ndongo ikao zo muhimu na ndowana ebenge banu zonsi pia karnatso juaritso la umupia ukabo kartina johundu ngabo wajofanya wabudo wabe abo jau ngabo wajohamba abo mjabanu mtsoja mrika dabishe na zila haki za hao shanga nzao sonsi pia heni zenongo pia haruma zenongo zinu pia heni mdunge na responsibility ukabanu ngabo wanaba wabali wanro wabelwa malezi no watsoyanza wanzoma ndwaji hizo habahati mbikwatsi we ani habahati njema kwatsi wenji shangwao kasino wana wao ngabo ndongwe kawata mdungu shangao heli yaone mwanahe yarejeyo ne heli wambali ya jaha urongoza wengo shangayo kandala malezi nanike mwana hangu sabuze mvuza hangu na juha na zeni shohuza na mta école privée faransa na fajao ikezi ndizwali beli yao shaizo mitila uzambabanu kaya harmaye societe yinu ekema na hasandu aji fulani ngeho universite haungeho likodi hasajwa lebea ngene kopini ne copain owandu wale malezi ya hao yojo domine ya hema newa hao haukaya nguone refuzi ndwaji kao izo kaja kauziwa na alafu zijazi mreleveke zimsababisha hanji ya hula genena mna yao knowledge mzaza ahenge capable ojibu na yafikiru kangu jondazila mzaza ulamnikao mbaba ulamnikao ze vacances ya zunro hula ulango ndo Angleterre ngondo mala fulani ngumwerema photo yengu jamba pourquoi pas moi donc banunga bondongo zinjiza nzozi vumbulo ebenge kwezi amfikreza hesi ya sats na umelange na zinu za hatu za hemalezi nezijilio gamjosana niziye harumwe sansino na sokaya gebidori nyamisema gunji heni mwanadamu jone fikra inukangyo mwafaka gujoja uritsaha haukange bidoba kensi unumshinzi unojore ngamezi hotsotwali haukali nsi suala uitimna suala no linusu ala ku haukali nusu alekao ngalendora lance defi ya hatu na wandu wende sensi nu surtout Marseille kao ngoma complice waho wana hatu lo bonsi juya bwenu siku waho bongo makapable wari neutralize wajueze rezo ranzori fanya rikasa ukaongona renso zao bawazi hunrao mtikubaluka bala zenongo zilanga zuzi oba labahi ye mashefu watso huo wandu na wongo na zoale ngao donc wabongo makapablo bao wareagise ukabongo hama ngabondo bafanywa ndongoze ndo zakase ndongo zonga zanzozi fikiri wando yonga nzwando nde mdunga no haoneda ula nganzwando nde protection haonensinu no mahala na dola enshiho nganzo wanatu bauwelezi oka vanukartsujari mjengena uri mtowari mwesila president ndo nizo ganzoru nde solution ukawana wao engwa tolohunu watilwanda yengwa zilu wao zinu wafanywa ndazi hauke kando tso wazi haunrenzi haumwasise komore ndo abakishe homa hamili waridi waji wejahunu wala tsazila wakanzo ngwaparukuro kala wakanangwa mbo watu wafiti ngwajanza watsawa ngwajori huwa rahare jakar shindirundunzi yaruwa vitsi ebengeni ndongo yanza wata hotso andisa yonde so haduwa ijoka ya hensi kamili ijofanywa harumwa mji speciali kama Marseille yuho wanruombe dua waredi simila wandisese nogozini haukanga mwambioni ze kweli ukaya ye problem yaho wana hatu yinu ngabwazaza hatu ware mwao ni krizi bonsi jubanu hasibabu ndizo wizo ngungutsoza mna mwana mzima bonsi jubanu mruha funo fuwa hai
hendeze mbio zae hai abaha zende zijambi haukatwa na shwatu watu armaje yinu ngwa uzole bange ngwa rumau kausa hono mwana wa 13 ans nguru mabwe shao la ilabala hambesha hajani kwa saero habanda kaka hambawe mzazi hujamu mono habali takosi haumundu warwa perankabwa haumono na telefoni kutsurongo hondorongo humishali so ushampa kujanyamiza shetwesa ilabala wazi ambabize ni kumbi wembababa ho wazi yale jendo la hele domino mwarashawiri makansi maone namna yo birata ye mwanatse ndarwa 300 euros kuasa ya ngabo problem nziro abo kwezi watukufu ngabo problem nziro ebenge bandongoza malezi kwezi minja jansomesa kami silelwa hataba msolelwa ukayanza toujours ngutsoni para mwana vangwa mlelo wangwa msompara mwana shamjo kanja josbuti njeba namba msomeso wako muri malezi yabwejo katsi potea joka abo minja hundu shaba nungaresheleza nao vanu ngaritsa ho solution ebenge solution kaundere mwana hatu wafao bo msijuba mwana wa mahakume na mina sanjar manongozo za bange ulwao hafu wana hatu tsawa no abaho wahindi wasa wa hundu strategy watumu wanjia haruma traffic zindwaji za magari na huza zindwaji warengo wa komoringwa warumiao haruma marché weji uwa warende hando mabosi ngwarengao bala kwa jatawa balango bojuo wasa wende hata wasome siwa hata wasomo warengo watungwa warumao ebenge na mkerabi zenye kumbizo ndo hata bo 4h du matin zinu wabuhena mna ya taratibu ngamjoko zatu ngwajo hausiu ngajamba banunga manzo mlitoe plaisir nono vanema na mambaga mfanyoze njamezo ngamfanyo hasi nemana mwafanya ndabo marile la razala loba ebenge we mzazi we mbaba mwenda mwatsanganyiha rekando garage rekama la hundwa jina mwafanyaze nje mazahe mwana hanyu na mwesheleza ola joka hafanye mwanahe ulwa ya hafa ukatide helio na ijoka yumbi hokambe sebale mrume emwane wahe ya joka mrume wahe mwane waha hawe mwane wahe mwana mshede ya joka kamrumisha wahe wahe zenongo izona rizifikiri gambiro kaya mrunalo jimeta la place de l'autre ilimro jugenro ebengari tisora nsuka silona mu wana waloba no ataba ha yabo tout va bien yewa hejira nondo tanga nivo tasi yewa he mwana nyuhambilo kahangulwe minungo l'hôpital yewa wambilo kango prison avi ye mwana nyuhola wo mwana heli yatsense muha wala mri yakaye na omarengweni yaka ujibi wako rendaji ngono kenzi anda hiyo kana so continue sirabaki yenga mjobaki wanga yenga joka wanga vanu narkera dirikubaliane le alana bodinu leo ngamrengo wakati ngamlatsoji shanga mina wajibu ntekeleze haukayari zalwa rilelwa rijaba tulisanga lelao ebenge yabo zindambao zinu zinkartitso zambaki komsa zindu josedwa ne mafundi zendongo zinu banu zinu ndezeda hawa zabilizido kabanu shatido huja mabezile kao sonsi pia heni mdulo banu wasaso mungu juo na kabati da lojema mandilo mbriajifanya au yafanyilwa ne ya mzaya izono ngoli zijua sonsi pia banu boba lodo hawa banu henu siku ni mafundi watu mjo banu rangu fundi Said Muhammad Jibril rangu fundi watu Musa Adam rangu fundi watu fundi Nawawi rangu fundi watu fundi wankao muhum paradeka de mufti wahe daula haki nyonsi pia na mdorenga wakati banu yekamsa mambaze aya mto wa mambaze haditibo koda zilawizo haraka mpartage longa byoko kanongo fulani babakisha za sinyi kumeza hedu na wisa mzamba juzi maudu babakisha sinyi na neza hedu na wisa mzamba leo fundi fulani hajande edu ekawe kamdo songo pisange jo kwenda jawu na zilanga rombao shamnyezi mgunde mwenye jawabu na mje wakati mlimwambe leo gariba kwa armema wahido aho lezi nehele komorienda o nehele wando alobo ntsijuba nwendao mwambe hizo mtito jari de influence kangari todua yaho wane kango harma ze taabu nyezi mwa watu mo prison ngari johi womba ngujo itoa henu si kwanza onane ni jomba wai hoda on ngamina yaki nukeka hayombo nyezi Mungu jomjiba ukaya Said Muhammad Jibril na fundi watu mrajina na fundi Musa Adam ekibalo hamnyezi Mungu ngamini yohamandao kabati namne mrajina Mwenyezi Mungu yakadoka na penzele ya haruma zedu wazahar mama na Adamu ikao hamkubali ngumuombo taasi juu hata masiku bana atanga jomki na hata sisi ratso enda home azhari na hiyo riwombezi kubaliwa rahani ambaye enda ukezo zo jahenia yabu na baje wakati ridoto wazeda hawa haruma zinu za hezi jirio haukazi nuzinu zo bazo ngizo muhimu haukazi ndezo kwa hanso silamu inga joka janso lambaro mbodua shakar swambe na mnatse na hema lezino hone soze ndao nezito henda zinda zilazningo jirarumwa ya juma henu siku rangwe nsuraza la tanaleweshi yosho zima ya hutuba yonzima na bane hutuba ila ujolo badiliha ya juma hinu garjwambe zabirarumwa wale kaafane zenongo za ajiri abaze bize habu nsiju wanungwa nsho hatabu wanungwa joka hula na wafe vale hutuba ya ho siku yojwa hende helila
na rambe wana nyasi wafungwa na funda Ahmed Abdallah Muhammad Sambi no asaya wafungwa haukaya hizo ndabo mbabalu kumanenda kanso msirini eke hatuba habala ho mimbari ngwambo hambaze no gozila ngujwelewa ngujorela ukanorenda shaenda za hela dhima huu kana usiwe masungu jwelewa boko mwambie zijirio ukamrialenga mria mfunga jafanja mabeza ho wizi usiku uziwa hemeza societe ze malizire ngobanu ze hutuba na zidodunga hakuwa Comores votishila na hawinji za jumwamo misirini ze message ilade muhimu abidi wa rohenizo shatishiwe zima na hutuba nzima rangwe madaka inusata na leo de manamba eba nenge mtumaka leo ibaka batino gozinji bada hansi risala sheri salahe ila mtumata mziwa ba harmezi yo ni mafundi na harmo msoafu ukazinunga jokodo jahima katehe ngebo mtume amba ukaya yeke dunia ngesao ngaba joko jasinyizindwa jina yabo endu joko liteje na zila sinyimbi zambanga zijohuja dajalengu jo sana mkate henge kamsura mbezo amba rifanya hata ritawe shando tso abangu joko sana mkate abonga nzomro na mambe neze ndongo zabibi yabo abo sesinyiza sasa haja wanaba warende hawa baba wa baba warende hawana yabo kabatsimba nongo ya hambwa kabati yani bahi yabo do soke heli nubahi todo jama mbale sesinyiza enso dunesao deze du apisa deze jao balize du apisa izo msangizo arumazio eni mbia soma bungu jojoson ngabo zelera zoso na duanyo ngabo wakati wakubaliwa ngabo wakati kawe yonda mimi personnellement njaja njebanu njenire me mafundi shati jari jamwe sonsi pia si wa Comores ramboka ebanu numa nieri ndini ya fonction harmenti ya hatu atomala renshio yezo tsola wahula zija hunu ebanu kena ukiriza hutuba za heze juma kwezi ni mahatubwa hemiji ya hatu mwadodunga zijirio ya makafa rika harumu wakati wa corona na mpansheza hutuba za hanu za he juma mwambe wamjihifadhu wa heze mbade zile heli abidan rwaka heli abidan rwalende jase jau zemaliza hensinga mwishosi wananye nisukunga rambobani na wake mahatubu wasubuti wambe senade kamba balu kumani nele jamfingo ndao yuho mjua ya hatubu na prepare hutuba panda mwana ya subuti yambe sende marsa ivanu haru mamsiri nimeni vanu sikaudunga mananya si Afrika ya kwa hutubu yabo sanariena vari ndi zona mbobanu na ukayarenge shioshila damba zamba jau zamba nono hatoka habezi jirio wakati unu nezetabu ne makafa ne jau hakaudungani ya hutuba konde la nezenongo zibiro haru mfumo na usiku nezetabu yode heli abili rikai rijaba ha yesansi heziwa ibirita heya sa shengera lishirini na mpanshe hutuba ya hanyu uharumaze nongo hizo ili wala wazifanya wele ukaba nungo wazifa benge ngwa jodo ambangari juwao shae kamruwa pala kabati nongo zikotabisha mruba Comores hamade kango shelo zizo mreza heba hiye do juha mweka nza utsohamba bo shela mzaza haho umbe shera lishirini bao timonobo volo akansi ngutsosa masambu sana bahiye uhausiu valaila deko eli shaye usufre ishia jodo neshelezani za zabari joka mitsu bo yewe banunga zozo utambisha bahibale mbabalu kumani nati mbabalu kumani bahedeheni mndu atawanuma mufti wanu na wanu wala zenongora mboba nonga watabi hao na hizo ndeza abidi zamba ibenge nyima fundi watu wa dini mlobana ikaonga we banunga mrambiao ka ramba jau yena na mdoja mbabi harumazinu mwena swihi heshi Comores mweransi huamba hakuwa kuze azila bazila kazitsu impressione certo ngabo impressione hao heshi arabushi njina ndini shange bidomdo kansimwe hamba gomishoka lobo lwa mana Marseille hafu na bakefundalenge hutuba yosi kwa exploiter ya onese ya sutene ya juze yambe uariza ya ukano ketina hako babatu hanso malahoni wajilivra ememu wanatsa wasawatawa wababa ondri harumaze madomino ne jawu kamwishanga bajondu banamba kabanu ngabandu wavunza wa malaho ngabandu wafanja na fanya jawu na msubuti mheba numtowe hutuba mwambe zenongo zozo kazifana neme Islam zokazifana newo Comores msido haban mwamba jawu na rikenizo jawu halafu nyinyi nyinde mlone na mnabo mwishayizo ya hoamenaje ukenijo shandongo fulani na nipare mimi fundi fulani banga minemani ya uzamba ne kamzambo ngamjozilungi sana aya na hadithi ya weni mdungu jole wando rahane kama tani bobolto jabanu ujanga anunga bombi adunga japa jabani aje berjwane mananya alenga mdungu shahe ya mitsa fanya jawa renda jawa fanya jawa yabo zisabu aboba no sheka fundi mrajina de wando ikafundi sadi Muhammadinde wambo banu yabwengu jozamba yaoneseza haramu zilobo hari yabo yaonesene makafajiri yatowe na hadithi ngazi jourele ya majana matsanu wojuu rahane karto jari deno senongo baha mamrambo fitna haumrambo nongo ya jibize wandu wa jembiza ajiri bahirunde madhambi sine mdu zizo na mkeradi gama insiste shanga monokaya zonga zijohe malezi ebenge kwezi gamjoza ukabani mimi mitsila unga mitsila wenjeza almazeno gozin
ungando kabo emelenga obani forido mwelewa hata ritsangani yawe njizinge johucha shabanu lewo tsoko jarma bienu kaya na mkeravi mwishezo na babanu risari kaze ngubo ziho emelasa pihwa ngaungwao shana runduke njizio de joko jenso mesedua wakomori pia waelewe ukehadisinu ngebidor tsangani hesonsi pia ebidor tsangani hesonsi pia releze wakomori waelewe le kafadziro lijiriwa monsi juma la ho wana hatu no mea riziye baba na baze no gonga tsingoheda banga tsingoheda nenjeza no gozindwa jina yebenge yabo kwezi kamjoka zabanu rijeri wona netsena haruma mada zindwa jina kanza nzambe banu leona ndo ananyasi watolamo hazini nemesha maziro ya hea rijeru dirujulane haruma suje zindwa jina ikaonga rombo mnyezi mguze njeze nkamgo abenze heze nje mashati dezembi na mboshirani marahaba nyandu ikaudo makabanu mwaridunga haruma hadisi yatu yan rijero nane nasikarna ula wahamba abo vallahi wangu Yusuf haukaya nadina dupu wabwe nasingare aminu kangar joshinda rilipua haukaya rila hulengale ndo wale shari wono zinjingari wonao ngarjo na borjoka na inshallah na humsalimu nyonsi pia nimwambieni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.